koja je bila prvobitno hram samog cara Justinijana. Nakon toga je pretvorena u baziliku, pa je nakon osvajanja Konstantinopolisa 1453. godine Aja Sofija pretvorena u džamiju, sve do osnivanja moderne Republike Turske, kada je naredbom prvog predsjednika Republike Turske Kemala Paše Ataturka sama Aja Sofija pretvorena u muzej. Nakon posjeti Aja Sofiji idemo u nešto od najljepših dijelova samoga grada, čuvena Topkapi Palata, prijestolje samih osmanskih sultana, mjesto odakle su Osmanlije, odakle su sultani upravljali dijelovima koji su bili u sklopu same njihove države. Tako da nakon posjete Topkapi Palati, gdje ćete imati priliku i da vidite stvari od poslanika Muhameda alejhi selama, gdje ćete imati priliku da vidite štap od poslanika Musa kada je bježao od faraona, pa kada je udario štapom od more, pa kada je se more otvorilo na dva dijela, otvorilo prolaz samom Musau, pa ćete imati priliku da vidite kada su Osmanlije preuzele sami hilafet, te neke dijelove od same Kabe, od restauracije same Kabe, i nakon posjete Topkapi Palati dobivate vrijeme u čuvenoj Kapali Čarši, koja ima negdje preko 4000 radnjih čaršija, koja je za vrijeme vladavine samih Osmanlija bila jedan od glavnih prihoda samoga Osmanskog carstva. I nakon toga vi na Kapali Čarši dobivate vaše slobodno vrijeme za shopping. Ako budete htjeli da kupujete neke poklone, neke suvenire, to ćete moći da iskoristite u samoj Kapali Čarši. Posle toga, kako vi budete željeli iskoristiti vaše slobodno vrijeme, to je do vas. Što se tiče samoga grada, samoga Istanbula, kada god stigne malo hladnije vrijeme, kada dođe do promjene vremena, Turci volije da kažu stiglo je vrijeme, kaže, sa Balkana. Došli su hladni talasi sa Balkana, tako da evo, jutros je u Travniku na Vlašću osvanuo snijeg. Odmah je se to vrijeme osjetilo ovdje u Istanbulu, tako da je temperatura pala nekih 5-6 stepeni, ali hvala Bogu sutra najavljuje toplije vrijeme. Kaže jedna čuvena anegdota, kaže, kada dolazite u Istanbul, to starosjedljoci samoga grada znaju reći, kaže, nemojte vjerovati 3 stvarima. Jedna od tih stvari je istanbulsko vrijeme, jer u toku jednog dana ovdje znaju da se promijeni 3-4 godišnja doba. Tako da, što ćete primijetiti tokom samog boravka ovih par dana ovdje u Istanbulu, gdje odjednom zapuše vjetar, pa se onda razvedri, pa se naoblači, imate osjećaj da će snijeg čak udariti od tog silnog puhanja vjetra. Druga stvar je istanbulska voda. Dakle, ono na što trebate obratiti pažnju. Dakle, tokom vašeg boravka nemojte konzumirati vodu sa česme, jer voda sa česme nije preporučena za piće. Ne samo u Istanbulu, već u većini većih gradova na području same Republike Turske ne preporučuje se konzumiranje vode sa česme za piće, tako da vodu za piće kupujte na trafikama koje ima u ovom starom dijelu. Gdje god krenete imate neku manju trafiku, a imate isto tako mjenjačnice za mijenjanje vašeg novca. I treća stvar, još kaže istanbulske žene. Zbog čega istanbulske žene? Zbog spoja kulture, tradicije, vjere sa zapadnim načinom samoga života. Istanbul je danas grad koji broji negdje oko 18 miliona stanovnika. Negdje možete pročitati 15, neki govori 18, a neki znaju i reći da ima preko 20 miliona stanovnika. Ajde, uzet ćemo taj neki srednji broj, da je to 18 miliona stanovnika, i Istanbul je grad, jedini grad na svijetu koji se nalazi na 2 kontinenta. Nalazi se na evropskom i na azijskom dijelu. Mi smo trenutno u azijskom dijelu grada. Kada budemo prelazili most, onda dolazimo, vraćamo se ponovo nazad u Evropu, odakle ste i došli. Što se tiče samog historijata, samoga grada, kralj Bizant, koji je bio kralj iz grčkih kolonija Megara, traži od svojih sluga, od svojih savjetnika da mu daju savjet gdje da osnuje
novi grad koji će biti grad njegove države. I ovdje su mu rekli, osnovat ćeš grad i savjetnice, osnovat ćeš grad preko puta Slijepaca. O tome ćemo malo više pričati, dakle, kada budemo u samoj Topkapi palati, jer ćete sa područja Topkapi palati imati priliku i da uživate, dakle, u samom pogledu na azijski dio grada i pokazat ću vam gdje se nalazilo to prvo naselje, dakle, prvi tragovi postojanja samoga grada u 6. stoljeću stare ere. Kroz samu svoju historiju, Istanbul je bio prijestolnica, dakle, tri velika carstva, Rimskog carstva, Istočnog Rimskog carstva i naravno Osmanskog carstva. Konstantinopolis osnovan je 330. godine od same strane cara Konstantina, koji je preuredio sami grad. Grad je počeo u tome periodu u 4. stoljeću nove ere da doživljava svoj novi preporod što se tiče same arhitekture. Veliki dio samih bizanskih umjetnina, građevina urađene za vrijeme vladavine samog Konstantina i od Konstantina, dakle, to kreće svoj vrhunac. Grad za vrijeme samog bizanskog perioda doživio je u 6. stoljeću za vrijeme vladavine samog kralja cara Justinijana, kada je napravljena i trenutna sama Aja Sofija, koju ćete vi ako Bog da imati priliku posjetiti u subotu. Nakon samog razvoja grada 29. maja 1453. godine Istanbul postaje prijestolnica samog Osmanskog carstva i bio je prijestolnica sve do 1923. godine kada se osniva, dakle, današnja moderna Republika Turska i čiji je sami osnivač prvi predsjednik Mustafa Kemal Paša Ataturk. Samo značenje riječi Ataturk znači otac Turaka, otac same nacije. I onda grad polako počinje, ne samo grad, već sami Istanbul gubi epitet glavnog grada od 1923. godine. Glavni grad Republike Turske postaje Ankara, ali Istanbul ostaje dalje jedan od glavnih centara same Republike Turske što se tiče same ekonomije, što se tiče same trgovine. Kada pogledamo malo bolje historiju samoga grada, imate priliku, dakle, u raznim periodima da vidite da Istanbul bio jedan od glavnih svjetskih trgovačkih centara. Zbog čega egipatska pijaca začina, koju ćete imati sutra priliku da posjetite? Dakle, zbog tih egipatskih kolonija, egipatskih trgovačkih brodova koji su dolazili na područje samog današnjeg Istanbula da prodaju, dakle, te začine sa područja Sjeverne Afrike i zbog toga je prozvana samom pijacom začina. Dakle, kroz samu historiju grada bilo je raznih pokušaja i raznih, dakle, razne nacije su pokušavale da osvoje sami Konstantinopolis. Zidine koje ćete imati priliku malo bolje sutra da upoznate, jer ćemo izaći iz zidina samog starog Konstantinopolisa na putu prema muzeju Panorama. Dakle, ti bedemi grada su kroz historiju grada od 5. stoljeća, dakle, kada su bedemi napravljeni za vrijeme cara Teodozija do 15. stoljeća, samo su 2 puta pali. Bilo je jako puno pokušaja, jako puno napada. Prvi put su pali početkom 13. stoljeća, 1202. godine, kada su bili 4. krstaški pohodi, kada su Latinci ušli u zidine Konstantinopolisa i kada su popljačkali ono sve što je se moglo popljačkati. Opustošili su sami grad i vladali su Konstantinopolisom nekih 60 godina, dok se Bizantici ponovo nisu oporavili i dok nisu vratili grad ponovo u svoje ruke. Za vrijeme 1453. godine, za vrijeme vladavine Mehmed Sultana Fatiha, kada grad prelazi u ruke samih Osmanlija. Rekao sam, od 1923. godine gubi svojstvo, gubi epitet glavnog grada. Glavni grad Republike Turske postaje Ankara, ali Istanbul nastavlja svoj sami razvoj. Podatak 1994. godine, kada je održan popis stanovništva u samoj Republici Turskoj, Istanbul je brojao negdje oko 4 miliona stanovnika. Da bi 2004. godine, kada je bio ponovo popis stanovnika u Turskoj, Istanbul brojao negdje oko 14 miliona. Otkud?